Abavuzi b'emotoka ompaka ya Hoima nibetomboita aho byine byijwiro mpaka yabo aho barukorera emirimo yabo burizoba. Abantu bajangwa nshongeje batwire no bagigambira bebembezi konka tine cyakozwe. Sasa muno kandi haki ebina bino hali biri hano niho tukolera stage yetu ya Kigororo baitu sasa muno habo kwa abantu arona bakutina kwija kutembe motoka zaidi habuwaki habusawa abandi ni abandi bagamba tuyihire mu aheru tutataha mundu habu kuyiragura waitu omukuru ogwo systeme ya tukusabira tusasire muno abokizwe kitoyine tukwantukyala enjure mazire kugwa sabaza abantu baitu abamutu kuwemba kumbigana mbinyanje bya maizi kintu ekyo tukora ntwetombo itanaki muno kurunwa amaizi kandi mupaka eri stage yona wala stage mulamba amaizi kandi gona eri nyanja meya akora gura nabantu bakule byogwe kulembezi bakora gura kandi tuwawe barayija ikebya gako gambira abantu na amaizi aganyateke mpaka so tulike bwire bona kufuna urwaire kandi obukusobora kuleta aho buzibu bwamani munonka kolera abantu batandike no kuyeyambisa ati bakunagamu na kasasiro mbizi so tukusaba muno abekulembezi baitu kuruga mu nsonda zikwesigibwa aba politicians baitu tauna kilaka wa Hoima City tukusaba ekintu kinu this time okitwalenke kikuru abokuba kirehara muno. David Muhumza omugambirizi w'orurembo rwa Hoima nagira ngu bine plan mpango ya package konka bakirinzire sente za USMID. Plan ekoto eri ekwija next financial year tukora under USMID project hali paka yaite ya Hoima City egenda kufuna tarmac surface. Nyowe division yange ya Hoima East na City Council wede tukibalizo hoira kandi tulina Kampala tukurwanisa batuheho machine nkagureda ezo kutukole emirimo bwangu nkeyo mupaka habo kuba Hoima City tegira gureda tena wiroda tena kyokusambira tegira kintu kyona aba babyare mtumba omurubimwe mbiyene biryo package nkakabonero ko koreka obutashashanuka gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.